Ahweba say As3m nyina amna de sebetu nana hwe mfuo ya baadwi obi banchefu nko na niema bebre nana banchema nana kanokro sese dia ama masu yehu dia nana yeye yehu dia yeye nana yesrew nana yesrew nana shoma dia nana bida nana dia bida nana shoma nana yehu dia ya kan abusha from akwa baba nto TV so bunu mai mu no Galamsey doso sa no so ni se Galamsey doso sa na e kamia yese ya pesa obi ati asese omuka Galamsey nya Asante mu hankwa na Galamsey no ewo bun areas no na de yese de wodi ni yebo ezina de bia ya na omo ka manson na omo ka ha na omo ka bun area Dormaa empatamu Galamsey a ekoso pa na the credits nya be mo hini ba media even MC kura no esuru say obeka Galamsey ne ho asem bunu eye a friends the bunu regional minister ebe catch them bi say wonim say bunu area pa Galamsey doso wo bunu area especially Dormaa ani na Dormaahene sana yede ehyasie ba Dormaahene betna simpie so bia na obo Asante din eno Asante na Galamsey on say excavator esimenhiada on say excavator esimenhiada abusianfo we yankomo a MC ene eye radio bi ewo Dormaa area edin komo ena we nso ye video a eye bunu regional minister obeka ye emre bi atwam they be catch him say camera doesn't lie camera in chantro sa video na gu screen so abushanfo mi ntie sa video wi nsema e course ne e course e da mase bebre high anto TV 24 hours no you extra one day mombra na mo be respond na mo mana na agema bedu so mekasa say Galamsey no ese ye de ho so bo oboro no on na di ni pa aba Dormaa mi etu Galamsey obi peso challenge ya ombra ye the more proof beba woni anu ye bia eti still you have less than 24 hours say mama respond some of the press conference mo ya de ye kan ya no ma betena say yes mama respond say Galamsey koso Dormaa ye ebono region ho na say de ye ka no ye boa we are simple and short more or less than 24 hours momra na mama respond to allegations na ye dia be go abontin side videos atamoto no for the benefit of mo afeina mo abaso amu tie ye no ye hwe ye maame nom ye wo Dormaa amesu ene ne mpatem aboabu na ade eche yakodwi omu no ban aguo sabe omu nkruma ye maame ba akubi kura de wasi be nkruma ba de beka benku na ba akodwi ni nyina ba aguwe esu a wo mu su ye nkone ensa nkotie nsem ni bimra na ye ba ye besa do asem ni musuko na obi ya ehunu ensem ni nyina ani so na mate ase se ensem a ye ka no ayehu na yanka hwan na beka sibadwini ha na da no ahweba say As3m nyina amna de sebetu nana hwe mfuo ya baadwi obi banchefu nko na niema bebre nana banchema nana kanokro sese dia ama masu yehu dia nana yeye nana yesrew nana yesrew nana shoma dia nana bida nana dia bida nana shoma nana yehu dia ya kan nana shawira ho nana shabrewa mama he mami abrewa nana abrewa nana abrewa nana shoma supa nana usabrantia bakwa atunu ho asiwa nana hwe kabeji no de ato be se wane ka bebeji ni nyina nana ni nyina fe no odua si ade ye hwe wo ma memerwafo nana hwe beba yire di be sese bebeji bibia batia beka nana hwe wo ma me abrewa
o he ni ti dwene nana yo ma me aberewa ni ti dwene di oda fa wo yo o ma me aberewa ni ti dwene nana wo no wo ho nana ye sra wada woro ma na ni hwe ye my school e be na hwe nkwa school do ele school bo be rembe the school mo be na ye sra hu ye mobo man kete ye bia ina obenyi na no ye kwa dwan kwa sifo ina be esu sana na ka bi ma ye nyasa ye nya nkuruma wodro ma mani nana nkuruma na be ni adi ba nana be ya ni ye re ye ma ye ni adwuma bia wo masu ye nti se nana ban ka bia ma ye se yasema ye nti ya so se kan bi ma ye nana yasro tadefo yasro fa nana si fa ma ye bebe si me adwuma me ye je o idua cabbage ndi ahwemba September school a ko na si tre yi ma ye nana oni nyadoa kakumba letrusu ono an ye ye mai oni bebe tu ya ro ye o nana wa ya wu yasema sa me nana nye janka mini papa nana mini kuro mi hana me hwe me nana masana ya pachi nana nsro nyara na nsro abuamo nana febre ya nenyo nana abusuafo video re ne akohwa aba no but before I proceed endro yam se me kan se Galamsey site ye ekoso ewo amasu ene aboabo ehye so a emaburu no akopam sebe nana Dormaahene ni enkrofo ode omu firi Cote d'Ivoire aba omu tu Galamsey no mu se sebe nana Dormaahene na bede de omu se ebe media no so frɛ nana no matrankunya se mo ohini bia ntu Galamsey wo ho a wabɛka ne media no so ade akɔkyen ya wono de Galamsey fo aba Dormaa wo tuo ampo ebushafo video etwa gu nyina ye Galamsey site ya yetu no Dormaa na yetu dia ene sebe omu sutu bi dia yiye sanse omu hunu mfaso obia omu no emebuno no omu anya free sebe nana Dormaahene Galamsey contractors odu omu aba Dormaa no entu omu betu ye no nanam so a emebu na wo amasu ene aboabofo omu kosia omu ehye so omu nkonwase so na honom ena omu de entokwasi ani we se ye ne hawa ye ne betu Galamsey ne wa we se ye ne betu Galamsey ne wa ena omu de entokwasi ani a yakuma akora a wanya mfinsia edunsia enro America na ebi se ombeboa ye nkuma akora bia wo. Now I have managed to get a video a MC ina kwa akosia nananom a ewa aboabo ne amesu ya ochirem oni police command ye wo Dormaa omu nyina edi adanse a confirm de mekan ye no se ye tu Galamsey wo ho a entokwasi a yeku akora ye nkonko sa video ne mra ye ba ye be go details de enti a emabunu no omu adwalai ya omu tu Galamsey no